kat banang jan kisngi jong kejingjit ya kinong mi khamat pajba na ki constituency baper hapo kejela Meghalaya ki kenun baper bat kisang san perthai baper kilanang penkrek ban syut bhai lagi reng nak banta ban yo ya ketong jong kejingjob haganek election MLA ahrajar arbulai haga janmit jong khan rutarik upanai nai lar ahrajar arwar kaseng umsning constituency people's forum hadin kejingilang kebalaya tai sani bha halor kejinglong jingman jong kasan hima sima hapo kene ke constituency bad hadin kejing pethu bhai kiseng san perthai baper ki yat bat kitrikam kilashim ya garai babarok kinong yalam kaseng rengkat bat kinong kersan ki bapalat ya kasan hajar ngut kinlek ban penyuso no sya kaseng United Democratic Party da kejing temu ban penklanya kene parti hapo ke umsning constituency ban longru kanong job hapo ke umsning constituency Banang penklan yusu ya kene kekenhun ka umsning constituency people's forum hapo kejelam jongba RB Shadap kum presiden kene kekenhun ha kene kejenmit da kejeng temu banang penbha yusu ikam hapo ke parti la IT ya ba Sunshine Makri ban simti ya kakam kum presiden u balongru ha keju kopor u kertong ya khun election na kene kekenhun na umsning constituency Uba RB Shadap haba pensai halor kene kejing IT ya kakam presiden syauba Sunshine Makri ulong bagene kejing IT ya kakam presiden syauba Sunshine Makri kam syemut ba un ino ya uba Sunshine Makri lane ya kekenhun Henry unyai don bat kekenhun rengkat ru bat uba Sunshine Makri bat ru namar baulade ukertong ya khun election kumta kan bhashi pun yu bon simti ya kakam presiden jong kekenhun kabolong ru haswa ba kene kekenhun kan selit ban penyoso ono sya ke parti United Democratic Party na umsning constituency. Hapapai hakawai pat kaliang uba Sunshine Makri habakran halor kejing khun election jong uba nelang lengdo uba di kupa jong u na ke parti NPP na kawai pat ke constituency ula pensai da kebong maka kam ying kam sem jong ki kam dai ban klek lang bar ke kam san perthei ukupa jong u unia na kawai ke parti na kawai pat ke constituency ban mau pat na kawai pat ke constituency na kawai pat ke parti henry kejing temu kolong banai kejing sekri segi patba ke jela na kini ki constituency ki bagi don lada ki ba ki ibit banai ke jing job ban banai ke jing kersan ban job hakane ke election MLA arhajar arpulai nadu ki vice president ki general secretary ki joint secretary ki khot jongi baro berkini kiri orang ba ya ka ngamla chu banjer ke teng ki baro ki bala Aisyah ya ka burong ki bala Aisyah ya ka jing kersan bangila ban pnia ya ka ne ke USPF apa kini indulai ngamla thanda ya thu ya phi ba ka USPF ka de ka wei na ka kanhun ka ba kanthum ya ba bun ki ideology don buwan na Congress don buwan na ka BJP don buwan na ka UDP don buwan na ki parti ba phe te ban te song ya kini ki ideology kam dai bosok ngalamat apo kini kisni bat kala ai man ki kaya na lang ba kini ki ideology ba pher ka ba kini ki khot ki don hapo ka USPF kala penlong yang abangan kam start bangan kam cempang ka politics te ha ka juga po kane ka jing hiar chuki jonga ha kane ka sini kam dei banga laino ya baba Sunshine ka dawai kalong ba ngakwa ba baba Sunshine unang kam klain ka bo namala habangi lej ha ka kong ban kreu ya ka kerteng jong candidate ka UDP circle musning company yang ya kali ka candidate tingila withdraw no but adin bang withdraw nilalay kum ka USPF apo ka jingalam jonga kum presiden tendre namar bang akwa ban project yu kum samla bodon kane ka jing trang ka jing temu ka bakraw ngakloi ban step down ha kali ka sini ba un senti mo u ya ka kam presiden ba unia lam mo u ya ka USPF bar ya kini kistan hajar ya ke mangila penkre bakin rum harta kasih ke baka UDP kan sependai ya ke tarik ngilale gendu ya gino yalam jong UDP apa kini kisni bangengi skam bang ngindu jengkerman bakane kajing kemu ke jongi kan urlong banna ke benta jonga ngan yai don rengkat baba Sunshine bar walada ngala hiar na kan yuki ngangeng ba ngasadon ka banta hagano kono ke jaka ya ka ba masa penbaik ya ke jaka ka ba biang na ta jonga de yakini baro ngam da kenshu ya ki iru nganyeu baik ba ka burong jong baba Sunshine kan kam krap
nang ta ni semua. Kita nak runai layak jadi Islam, layak kopi Islam. Dengan mulai dari Muhammad Ashraf, iba la dia yang bukan presiden bermain nanti hantar asing. Pada leader ila orang presiden dengan community semua, kita sacrifice propose itu, bah di IT yang mengenai presiden, kemudian na kuat society nanti di belai mayan limba kerjin kerja cui mama ada syaraf di mayu from bun di unit bun di pulibut katu kali di circle na try ngala belum tina borok di parti ide ini kita ala from ila bypass ni atam ni even sudah di parti ila ini bersih ya tam apa ide from unit ajan marching mesti posisi dan lain pun mesti posisi layak from unit bagi pulih buat hitam jadi baru pada ini yang nilang baru kinong hitam di SPF bagi nilang di mama ada syaraf dengan kulit rumah but kebaru tu kembali lah saya mama ada syaraf ba ini rumah syaka dan di SPF ini kan ya senok hilang dengan rumah syaka UDP ada yang ketuk di sini kajing tu artinya trik jun arja par lai juga rai juga baru kita bersyak mungkin hitam di badan untuk ngadu di polling board di unit di circle rokan di lashim ko rai bandung strategi dia tak ketahui bah kadang sini di lapang kita ngaku ketua makam sim rai murui makam advice borok kita berdengang ni berkunjung oleh presiden buat dia orang biang ni kita bagi rumah siapa UDP buat ini bah UDP jadi way kalau nanti kalau parti masam apa arim tam bilang dong way nanti local parti dan constitution ni arim tam adu kita orang pendek Hapo kaji alam jonga hapo kini kindru nai gula dap dan menta kesni hakane kapor ngala IT yang nekakam presiden hau baba sunshine makri kumu way naki candidate jonga USPF ubangila project hapo kini kindru nai gula dap tenrei hadin bangin sarung syaka UDP hapo kini kisni banwan te menta te ude kandidat jonga USPF mentangi larung tingim tip kumno ka UDP kan kelas ini mangai bagi don kir company ai jongka ya ke bangide banbol namar ke jingi penbek jongi kalong ba Nginrung siya keparti om nomar bangidawa ya gino ki kendal nginrung siya keparti banten klain ya keparti yung UDP barka parti UDP katip kayo hado kanno ngila banwandra ya kibriu siya barka ne kajingla kajongi banwandra ya gini kina persyan klematatin kino yalam jong ka UDP kidon nila kajong ka benta kumla badi tu yang ni kamtame yau sunshine bolong way na disambla yau bangila project yu apa ini indruna bangangin scam ba ingin sep yo ya kata kan terang ka bangidon Hendrai banong pada menta bangidawa ya kata ya ke ya ke UDP ingin dan kedetang ka bangi penbaik bangin yo bandrung semua hadin bangilarung ka parti UDP kan saong ya kanu ka bakal dibenda. Tiang ni kapor kumang meneng ngala IT kan ikakam ngapan pau ka sungu ya baba sunshine bawa ilan yang bangan long yalang mako ka USPF mako kini kini benai nadu ka bangila pom ya ka sipau tarik du benai Februari bangila pun scam ya ka hangne hi ha ka kanyo tarik Februari kadang ikan nyadu mentag sini kalau long du benai Badapo gini indri benai ngelayo sisya kajing Kristyan
nakal yang kaying kasem jongu bakmi jongu upa jongu bat kamdam nagine ginong yalam kiba kamade ginong Kristyan kiba ratba Yang mereka ni stick yang kita poin on ba natu marai bermission di sini aku trik merajun apa stick kita in long shua first point in long body it's not enough in yang rooms to UDP in rooms UDP but to find the party jadi kita first step the second step kita ke UDP dan shin marai about kamba jadi kami apa ini kau masih nampak di sini Sekarang kita konsumen ada di media cuma ke hadir betul beli benai kamtam untuk aku yang kering inong kita inong bersama di orang beli selama supaya hidup ke nekalan cuma ila berkat seni bang ya kena untuk kawan ya cekmat ke suam bintang gue bah kata kaji ni kita sih kaji ni jipa sudah bikin kaji ni cuma sudah kamdan cipta Rasulullah kata begini, imla ban mix family but context. Rasulullah berbangan, hanya pun sosial jauh, hanya pun mesti ke iba ke UDP dalam approach kaum. Dia kata tahu ni bah di nomor persen cuma pedang kita benar nomor pedang pada masuk hari.